Poštovani gosti, časni oci, braćo i sestre, draga naša djeco, večeras, noć uoči našeg velikog praznika, Savindana, sabrali smo se u ovoj svečanoj sali Doma omladine u Zvorniku da kažemo nekoliko lijepih riječi u čast našem velikanu i vizionaru, Svetom Savi. Jasna je njegova namjera od početka da pomoću legende svoga oca Simeona Milotočivoga, pomoću crkve i pravoslavlja, organizuje državni život na čvrstim osnovama. Načela socijalne pravde i nacionalne etike probijaju kroz predanje o saborima srpskih zemalja, kroz istoriju tadašnje crkve i manastira, kroz prosvećivanje. Tradicija proslavljanja imena Svetog Save u Zvorniku poznata je u Republici Srpskoj od njenog nastanka, ali i u regionu još od davnina. Zvornik, grad domaćin, grad koji čuva i njeguje lijepu riječ i duhovne vrijednosti, i ove godine u čast našeg velikana organizovao svetosavske svečanosti. Pozivam gradonačelnika Zvornika, gospodina Bojana Ivanovića, da nas kao domaćin večerašnje svečane akademije pozdravi prigodnim riječima. Uvaženi gosti grada Zvornika, dragi Zvorničani, dobroveče i dobrodošli na Svetosavsku akademiju koja se održava u okviru Svetosavske nedelje. Kao što sam rekao i na samom otvaranju ove Svetosavske nedelje, manifestacije koja čuva vjeru, kulturu, istoriju, tradiciju srpskog naroda i Svetosavlja. Naša je obaveza da budemo na putu Svetosavlja, jer oni koji su na putu Svetosavlja, oni su u zajednici sa Bogom. Ja ću ovu priliku da iskoristim, da se zahvalim svima onima koji su učestvovali u organizaciji i uzeli učešće u ovoj manifestaciji, ali večeras posebno želim da se zahvalim jednom velikom čovjeku. Čovjeku koji će za par dana otići u zasluženu penziju. Čovjek koji je godinama vjerno služio svome narodu, crkvi i svome gradu. Ja vas ovom prilikom molim da jednim velikim aplauzom pozdravimo našeg protu Vidoja Lukića. Hvala vam, protu dobri. Ja ti želim dobro zdravlje, dug život i dalje nastavljamo putem Svetosavlja. Vama, dragi sugrađani, dragi gosti, hvala što ste večeras ovdje i vidimo se sljedeće godine na ovom istom mjestu. Živjeli! Zahvaljujemo gradonačelniku. Od prije mnogo hiljada godina, još od velikog potopa, od tih vremena i od Isusa Hrista, za naš narod nema značajnijeg čovjeka od princa Rastka Nemanjića, našeg Svetoga Save. Sava je sa manastirom Hilandarom položio osnove srpske kulture. Ta kultura ima, baš od njegova vremena, svoje slovenske i srpske crte punog smisla i značaja. Oko njega i njegovog života počinje jedna velika naša kulturna epoha, Svetosavska. Molim protijereja Stavrofora, gospodina Vidoja Lukića, da blagoslovi večerašnju akademiju. Dragi naši svetosavci, pomaže Bog, kako obično kažemo večeras na večer ovog velikog praznika, da bude srećno, veliko, na večeri velikog praznika, srećna vam slava, Srbi čestiti i Sveti Sava neka nas štiti. Neka bi Gospod tako i dao da Sveti Sava, kao i do sada, pred prestolom Božijim, zastupa i moli se Bogu za sve nas, onako kako je to divno, pjesnički, vizionarski, Sveti Vladika Nikolaj Velimirović opisao u nebeskoj liturgiji, kako Sveti Sava kleči pred prestolom Božijim i moli se za sve Srbe. 30 godina je prošlo, malo se emocije proradile, malo prije u ovoj najavi, nisam očekivao od našeg gradonačelnika, hvala vam
puno. 30 godina, 93. godine, prvu proslavu Svetoga Save okupili smo onako skučeno, malobrojno okupljeni u velikoj sali Skupštine opštine i od tada do danas, evo, svake godine čvrsto vjerujući u stvari, ko što i danas vjerujemo da je malo jedan dan da posvetimo našem svetitelju Savi, jer ništa u stvari ne možemo ni zamisliti da bi to bilo ovako kako jeste bez Svetoga Save. Ni naša likovna umjetnost, ikonopis, freskopisanje, ni naša muzička umjetnost ne bi bila ista da nam nije bilo Svetog Save, ni pjesništvo, ni himnografija ne bi bila bi siromašna bez Svetoga Save, pa i književnost i što god osvrnemo se i pogledamo i državno uređenje. Sinoć smo imali jedno predivno predavanje ovde, malo neobično. Profesor dr. Rastko Jović je ovako sa jednog drugog aspekta govorio o Svetom Savi i sve nas je ovako fascinirao, govoreći o njemu i kao državniku i o okolnostima kako je uspio da dopomogne se samostalnosti i crkve i države i svakako u njegovom novom kanonu, odnosno Krmčiji koji je napisao, i kako je hrabro stupio na tu scenu tadašnje Srbije, postavljajući nove episkope i ustrojavajući život naše svete crkve. Ali u stvari sve jer je imao jaku vjeru, vjeru u Boga, vjeru u ljude i kako on to sinoć lijepo reče, neće mi zamjeriti ako iskoristi njegove riječi, danas bojim se da nas malo ima povjerenja jednih u druge i zato nekako ih hramamo, posrćemo. Zato treba da se ugledamo i na Svetog Savu i na druge svetitelje, da vjerujemo jedni drugima i da tako sa puno povjerenja koračamo u život i tražimo i iznalazimo stazu koja nas vodi u vječnost, u Carstvo nebesko, kako bismo i mi, bar ovdje na zemlji, bar malo osjetili predokus Carstva nebeskoga, a uzdamo se u Boga i u Svetog Savu da će nam pokazati taj put i odvesti nas put vječnosti, put Carstva nebeskog. U ime naše zajednice ovdje, u ime naše crkve, u ime nas sveštenika, svakako i na prvom mjestu i najvažnije kao arhijerejski namjesnik u ime preosvećenog vladike Fotija, sve vas pozdravljam, svima zahvaljujem što podržavate ovu manifestaciju, prizivam blagoslov Božiji na sve vas, prvenstveno na sve trudbenike koji se trudili i trude se da pripreme ovu akademiju, na profesore, na dječicu, na ovaj naš ponos i našu ljepotu i svakako na sve vas. Ponosim se vama prvenstveno večeras jer odavde se i ne vidi, ali sam malo prije primijetio da je sala ispunjena do posljednjeg mjesta i ima još dosta koji stoje. Istrajmo na tome, volimo Svetoga Savu, uskliknimo s ljubavlju svetitelju Savi, Bože daj, i nek nam je svaki dan Sveti Sava pred očima, da svaki svoj postupak u životu mjerimo Svetim Savom, njegovim životom, njegovim dijelima, da mjerimo Hristom i Evanđeljem. Neka bi Gospod pomogao da taj podvig ispunimo i da se udostojimo zaista nazvati se imenom pravoslavac, imenom svetosavac. Neka je blagoslov Božji na svima vama, Bože daj da se oko ovoga dana i oko ove nedelje, ovako oko ove manifestacije roje vijekovi i vijekovi, da ovo traje, Bože daj nam mnoga i blaga ljeta. Živi i zdravi bili, u radost se uvijek sretali i viđali. Najljepše hvala gospodinu Lukiću. Sve što danas i večeras ovdje blista na suncu vječnosti, ogledalo se u plavim nemanjičkim očima, očima tog našeg mudraca i pisca, političara i svetitelja. O veličini lika i dijela Svetog Save i svjetlosti kojom obasjava naše živote, večeras pjeva hor muzičke škole Vojin Komadina, Svetlo u tami. Pozdravimo ih aplauzom.
hvala našoj dječici iz Malog Kora, osnovne škole, muzičke osnovne škole Vojko Nadina. Hvala vam. Nijedan narod nije imao zaslužnijeg čovjeka. O njemu pišemo, govorimo, njime se dičimo. Pjesmama koje miluju dušu, onu srpsku, tananu. Pjesme koje između ostalih velikana pisao i naš večerašnji besjednik Goran Vidić, rođen u susjednim Ilićima, a živi i radi u Beogradu. Poeziju piše od svoje 18. godine. Piše za iskrena nasmijana dječja lica, lica zaljubljenih, rodoljuba, duhovne, misaone i satirične pjesme. Molim našeg večerašnjeg besjednika, pjesnika Gorana Vidića, da nam se pridruži ovdje na sceni. Izvolite i dobro nam došli. Poštovani zvorničani, dame i gospodo, čast mi je što sam večeras među vama i što mi se okazala prilika da sedim u Svetom Savi. Kad govorimo o Svetom Savi, mi govorimo o Rasku Nemanjiću, sinu velikog župana Stefana Nemanje i majke Ane koji se rodi u Rasu. O princu Rasku koji umjesto krune izabrao monaški put, put iskušenja, put Golgote, put hodočašća, put Hrista i bega u slobodu. Pred čijim nogama pada i žezlo mudrosti da bi ga odvelo preko Hilandara direktno do nebeskih zvezda koje se nikada ne gase, već večno sijaju kao svetionik ljudskom rodu. Bogougodnim gestom je zavaravao poteru svoju da bi postao pustujući apostol i da bi nam pokazao jedini ispravni put do Bogočoveka Hrista i Tvorca našeg. I put spasenja duše naše, svih nas, očeva naših. Govorimo o svetioniku koji večno bdi nad nama, kao putokaz naš, koji se vazdiže iz pepela i vinom pod svetlosti plave, koja nas i dan danas obasjava svetlošću svojom i koja će obasjavati vas cijeli srpski rod dok ovo zemaljski svet postoji. Čineći Nemanjićku lozu još svetorodnijom i po ocu rodonačelniku države naše i po sinu preko manastira, crkava, škola naših i svete slave. Zahvaljujući Svetom Savi, koji se izborio za autokefalnost, postao je arhijepiskop autokefalne pravoslavne crkve naše i njegovoj diplomatiji postali smo istok u zapad, a zapad u istok. Utemeljitelju naše pismenosti i nacionalnog identiteta, kroz psalme, molitve, žitije svoje, utkao nam je put prepoznatljivosti svetosavlja našeg, u večnoj borbi svetlosti i tame na putu stradanja srpskog opstanka. Kad govorimo o Svetoj Savi, mi govorimo o detetu koje postade duhovnik, majke i oca svoga, miljeniku Hrista i samog Boga, što Božjom promisli uvedo u monaški red i roditelje svoje, da bi zajedno sa njima podizao Žiču, Studenicu, oškrirao vrata riznica naše, da bi obnavljali Hilandar, postavili mnoštvo zadužbina svojih i zadobili svetost svoju uobličenu liku svete Anastasije, svetog Simeona Mirotočivog i bili pohranjeni u svetim životima hramova svojih. Kad govorimo o Svetom Savi, mi govorimo o pomiritelju vladara naših na očevom grobu, koji dan danas u misiji svojoj, o temelju duhovnog i svetovnog bića našeg, pečatu i žigu, utkanom u svaku poru tkiva našeg, temelju svih temelja, učitelju svih učitelja, velikanu nad velikanima. Sve što svojom rukom podiže i porodi, sa istim ga žigom ovaplodi. Govorimo o bljesku što bljesnu na uzvišenom delu Vračara, u obliku hrama našeg što se izdiže kao najčvršća, najsvetija građevina Hrista na Balkanu, što ozari dušu našu i vascijeli pravoslavni svet, vaskrsnut iz moštiju Svetog Save i pepela što nam i dan danas dušu greje. Govorimo o najdubljoj brazdi, zaoranoj po tlu srpskog duhovnog nacionalnog bića, o korenu našem toliko dubokom, koga nijedan neprijatelj nije mogao iščupati iz reči, misli, srce i duše naše. Nosi nam paši kao vazal Otomanske imperije koji pomisli da ako spali tvoje kosti, da će sa kostima izgoreti duša naša,
pokolebati vera naša u Hrista, vaskrsenje i večnu slobodu. Ne slutajući da će se taj žar samo jače razgoreti u srcu i duši Srbina svakog i da će se iskre pretvoriti u buktinju našu. Mi govorimo o prvoučitelju našem, koji nam podari pismenost našu, koga su na dvoru roditeljskom opismenjavali najbolji učitelji, da bi se zlatnim slovima opisao kao Srbin i ostavio i nama u amane da se tako pišemo. Ova akademija je za mene uzvišeni čin, sveti čin kulture sećanja na najslavnijeg pretka, koji i najumniji nose kao simbol uspeha na reveru svoje slobode i da se održava i svakoga dana i da se upotrebe sve pisane i nepisane reči, bilo bi malo zajedno za jednog velikana kao što je Sveti Sava. I kada bih hteo nešto novo reći i napisati sveobuhvatnije o njegovom telu, sa kojim bi opisao njegovu zaostavštinu, kao diplomate nad diplomatama, učitelja nad učiteljima, književniku nad književnicama, teologu nad teolozima, bojim se da ne bih mogao pronaći toliko adekvatno snažnih reči, plemenitih, hvalospevnih reči, koliko je bogato duhovno i materijalno blago ostavio Sveti Sava srpskom rodu. Zato nam ostaje da kao potomci njegovi zahvalimo svevišnjem što nam ga podari i sve naše slavne pretke koji dan danas čine našu najznačajniju nebesku silu, koja se i sada dok ja govorim bori u podnebeskom svodu iznad gore sa silama mraka za nas, za srpsku zemlju, za narod srpski, za srpsku slobodu. Dame i gospodo, braćo i sestre, živimo u vreme velikih iskušenja, kada nečastljiva Sotona, preumivena od milosrdnog anđela slatkorečivim glasom šapće kako je tama zapravo svetlost, a svetlost zapravo tama, sa osmehom na licu, nudeći nam razne đakonije, sa ciljem da nas preveri, zavara, skrene sa puta pravoslavlja, hristoljublja, svetosavlja, bogoljublja, bratoljublja i direktno nas odvode u vrtlog pakla, nemorala, bluda, ponora iz koga se nikada više nećemo moći izvući ni mi, ni naši potomci. Napadajući istovremeno sve segmente društva naše, sve što je naše, dušu i telo naše. Zato danas mi imamo dužnost i obavezu koja je iskazana u zavetu predaka naših, da budemo čvrsti u veri našoj, dovoljno jaki, dovoljno hrabri, dovoljno mudri i baš onakvi kakve bi nas i sam Sveti Sava poželeo. Da nas se preci i potomci naši ne postide. Narode srpski, neka vam je srećna školska slava Sveti Sava. Malo je naroda koji imaju tako duboko nasleđe, tako čvrst temelj utemeljen u čvrstoj veri praotaca svojih. Zato budimo ponosni na njih i što smo Srbi. Neka vam ovozemaljske putevi sam Bog blagoslovi kao što je blagoslovio i precima našim. Najljepše hvala gospodinu Goranu Bitiću. Svetosavlje se ogleda u rodoljublju, poštovanju i čuvanju svakog dijela zemlje ove. Tako pjesma našeg večerašnjeg besjednika, koju uz klavirsku pratnju profesora Ljubiše Popovića izvodi Marija Nagrejsalović i kaže: Ne dam grumen zemlje plodne, ni u gaju šljive rodne, niti bora, niti jelu, ne dam bagre u svom selu. Pozdravimo Mariju velikim aplauzom, molim vas. Niti bora, niti jelu, ne dam bagre
Još u ranim hrišćanskim vremenima jedan vizantijski car je rekao: veličina jednog naroda ne gleda se po broju tog naroda ni po teritoriji njegovoj. Veličina jednog naroda gleda se po tome koliko je taj narod iznjedrio iz sebe svetitelja i ugodnika Božijih. Pjesme prosvetitelji, pravoslavni svetionik, govori pjesnik Goran Mitić. Na stenama iznad mora, pravoslavna svetli gora, ta monaško pravoslavna, što vekovno sija slav. Svoštanom se svećom bori, da se srpstvo ne pokori. Verska duša srpska cela, ka nebu se tu vaznela, zadužbina naša stara, u procvatu velikog cara, svetosavskog jeste bića, a od loze Nemanjića, krst presvetli s Hilandara, božanskog je srpskog dara. Delo jednog jeste borca, pravoslavnog svetogorca. Monak stari tu se voli, Bog iz njega progovori, u svom poju bogoljublja, trojičnoga Hristoljublja. Uklesana tu je trasa, put hrišćanskog srpskog spasa, u večitom svome htenju, u Hristovom sve spasenju. Prosvetitelj. Put svetlosti usred mraka, Božjom rukom nađe mira. Sad božanska harmonija u svetome hramu svira. Na školama zvone zvona. Školsko-verska jeste slava, što u grudi uklesana, prosvetitelj Sveti Sava. On duhovnim perom reza, put mudrosti svoga znanja, svoje knjige, a i spise, na tu svetu goru sklanja. U budućnost gledao je, zlatnim slovom krasić knjigu. Hilandar je obnavljao, za Srbiju brineć brigu. Hvala tebi, Sveti Savo, što si narod prosvetio i puteve pravoslavlja srpskom rodu osvetlio. Najljepše hvala gospodinu Goranu Mitiću. Prošlo je 8 vijekova od ovozemaljskog života Svetog Save, ali mi ga i danas slavimo, ne samo radi pomena i uspomena. U slavu i čast svetitelja sutra će sve škole širom Republike Srpske i svih srpskih zemalja slavski kolač lomiti. Sutra će zvona na svim hramovima zvoniti. Sutra se slavi školska slava Sveti Sava. Svetosavsku pjesmu, pozdrav, govori Sofija Ostojić, učenica Srednjoškolskog centra Petar Kopčić. Pozdrav! Srećna vam slava Srbi čestiti, Svetoga Save koji vas štiti. Danas se slavi svetitelj Sava, crkve i škole vrhovna glava. Slava je ovo značaja retka, veliki Vaskrs velikog petka. Srbin je tlačen, Srbin je ginu, sveti mu Sava okove skinu. Njegova miso nije mu dala trpeti ropstvo ni pokor zala. Srbin je sve to hrabro podneo, do nije mu svano danak beo. Mnogo ti hvala naš sveti Savo, ponosna slavo, vrhovna glavo, što je sad srpstvo sa sviju strana jednoga krova, jednoga stana. I tebi hvala, o Bože pravde, što svetoga Savu Srbinu dade. Podajmo i sad čelične snage i mnogo tvoje pomoći blage. Srećan vam praznik, deco i ljudi, srećna vam slava, Srpčad i Srbi. Hvala Sofiji. Savina legenda i Savino djelo ostaće nešto najveličanstvenije i najuzvišenije što nam se rađalo na gorkom tlu Balkana, što nas svojim zracima iz prošlosti uvijek obasjava. O putevima Svetosavlja večeras govore Zlatko Janjić, Milan Mlađenović, Teodora Kuljić i Jovana Novaković. Oni su učenici Srednjoškolskog centra Petar Kopčić Zvornik.
Savindan je danas. Veliki dan za sve nas. Za sve Srbe cijelog svijeta. Danas u svim školama, u svim crkvama se moli i pjeva najvećim od nas. Svetom Savi koji nas sve okupi od svoje skute i evo već 8 vijekova vodi putem Svetosavlja, a priča počne u rasu. Moj muž, Stefan Nemanja, više nauči, visok, mnogrok mladić, koga sam voljela svim srcem. Iako je bio više vladar nego suprug, više ratnik nego ljubav. Gledajući u Nemanju, koji bješe glavom i duhom viši od svojih savremenika, poželjela sam da i djeca koji će izroditi s njim naslijedi njegovu hrabrost, državničku sposobnost i istrajnost u borbi protiv jeretnika i bogoljublja. I vi tako, Bog nam već u prvoj godini braka podari dvojicu sina. Prvo Vukana, a zatim i Stefana. Nemanja ih je još od djetinjstva učio ratničkim vještinama i spremao se da ga nastavi. Još na početku dao mi je na upravu neke dijelove Srbije. Ali, vidjevši već dvojicu odraslih sinova, ja sam čeznula za još jedan. I ja i moj muž, veliki župan Stefan Nemanja, moli sam Boga da nas kao Avrama i Saru uzvisi i da nam da da dobijemo još jedno muško čedo koji će biti utjeha našoj duši, na koga ćemo staviti ruke i počiniti. I Bog usliši naše molitve i dade nam veselo i pametno dijete koje svi od dvora obožavašće. Na krštenju ga nazvasmo Rasta. Željeli smo da bude snažan kao hrast, ali mnogougodan kao veliko morasko bez rastisla o kojem sam čitala u nekom životu. Rastko nije bio kao slavno dolac. Umjesto da se druži sa mladićima i gleda vlade plemenine, on je zaluđen, stalo čitao božanstvene svijet. Mislila sam da će ga zanimati upravljanje nekom oblašću i nagovoriti Nemanju da mu je da. Ali svi naši pokušaje nije uspjeli. Rastko je rastao i Nemanja mi je govorio o jeziku, o rodu, o državi. Govorio sam mu. Narod čini zemlja, čedo moje milo. Zapiši, sine moj. Zemlja čini narod. Narodi koji je nemaju, ne mogu se nazvati narodom. Zemlja kao i žena pripada onome ko u nju sjeme stavlja, oplodi je i kome rađa. Zapiši, sine moj. Zemlja se kao žena ne može oteti i ponijeti sa sobom na put. Ako hoćeš da zemlja bude tvoja, moraš na njoj biti i ostati. Narodi koji uđu u neku zemlju da je spale, razruše, opljačkaju, nisu njeni gospodari. Mi smo u ove zemlje ušli prije 1000 godina da ih nastanimo, obradimo i zagospodarimo njima. Govorio sam, krv, sine moj, i krv čini narod. Krv je vječna. Krv novorođenog djeteta stara je 1000 godina. Djetešce još maleno, a krv koja protiče u njegovim žilama je ista ona krv koja je proticala u žilama njegovih predaka još prije 1000 godina. I moja krv, čedo moje, protiče tvojim žilama. I da si ti odlučio da ideš kroz ovaj život, ne krvnim i tjelesnim putevima, već na duhovnim krilima,
i tvoja bi krv potekla u tvojoj djeci. Ali ti imaš svoja velja i ona će te voditi u daleke vijekove i duboka vremena. Govorio sam, čuvaj, čedo moje, jezik kao zemlju. Riječ se može izgubiti kao grad, kao zemlja, kao duša. A šta je narod ako izgubi grad, zemlju, dušu? Ne uzimaj, sine moj, tuđu riječ u svoja usta. Znaj, uzmeš li tuđu riječ, nisi je osvojio, sebe si potuđio. Najbolje bi bilo da izgubiš najveći i najtvrđi grad svoje države, nego najmanju i najnepoznatiju riječ svog jezika. Narod koji izgubi svoj jezik prestaje biti narod. I slušaj Rastko oca svog, velikog župana, i sve njegove mudre riječi sačuvao u svom srcu. Slušao, ali ga u jednom nije poslušao. Nije htio da vlada zemljom koju mu je otac namijenio. On napusti raskoš očevog dvora i u tišini manastira posvijeti život Bogu i dobi ime slavi. Noćas će kroz san roditelja mojih slutnja teška zamakati crnim krilom. Graće moje kroz srca viteška strah će minuti. A ja ću već biti daleko od rodnih sjela, na domaku svetogorskih manastira. Lečat ću već kraj manastirskog praga vela, puno molitve i mira. I kad bekstva sinovljevog stignu glasi, do vlastele naše knježeva, rezat će već sveti oci moje vlasi, a duša, kao ševa, pod nebom jutarnjim bit će visoko. I kad mati moja pruži ubogom komad kruha i pomeni u molitvi ime izgubljenog čeda, srce će pucati moje ispod svešteničkog ruka i spazit ću gdje me Hristos pravo u oči gleda. Došao je čas Svetog Zaveta. Nikad više neću vidjeti mili očinski krov, ni slušati blagog majčinog saveta, ni s braćom mladom krenuti u lov. Nikad više sa ovih kneževskih trpeza neću čut zvuk kupa i kondira i odare carske od zlatnoga veza zauvijek skinuću. A kad manastirske pragove mirne prekoračim, u osamljenička kad stupim dvorišta, kad miris udahnem smirne, duša moja od života više ništa neće tražiti. Molit ću se tada za spas srpskog roda, za roditelja svojih blagih, pobožan kraj i da braća moja kroz život idu sveta hoda, kao anđeli kroz raj. Tugovali su Nemanja i Jana, ali Rastko je bio odlučan. Poveo je svoj narod putem pravde, istine i sloge. Okupio je sve Srbe pod svoje skute i zadojio ih svojim duhom. Danas srpski pjesnici i srpski duhovnici prizivaju Savin duh, skupljaju Savin pepeo i Savine kosti vežu u krst. Tim krstom dižu iz tonuća srpski narod. Dižu ga u zelenilo, u rast, u hrast, koji će nepogod da odoli. Tako kroz vijekove jeste i tako neka bude. Večeras pjesom u Zvorniku govorimo o Svetosavlju, koje prožima naše živote. Svetosavlje je naša zbilja i naša bajka koju živimo, a opjevana je u brojnim pjesmama. Po jednoj bajci o dobru koje pobjeđuje govori pjesma Desanke Maksimović nad knjigom bajki,
a izvodi je Emilija Lujić, učenica 3. razreda osnovne škole Sveti Sava u Zvorniku. Pozdravimo je aplauz. U Kneževini Srbiji 14. januara 1840. godine za školsku slavu je proglašen Savindan, praznik u spomen na velikog srpskog prosvetitelja i zaštitnika školstva Svetog Savu, oca srpske državotvornosti, prvog srpskog arhijepiskopa, utemeljivača srpske diplomatije, književnosti, zakonodavstva, zdravstva. Sveti Sava je ustanovljen kao školska slava na predlog Atanasija Nikolića, rektora liceja u Kragujevcu 2. januara 1840. godine, odlukom Sovjeta knjaževstva srpskog i te godine proslavljen je u Kragujevcu i Beogradu. Bio je i jeste duhovni otac naroda. I danas Sveti Sava živi u svakom od nas tiho, skromno, nenametljivo. Sutra će biti obilježena školska slava Sveti Sava, a u svim zvoničkim hramovima bit će služena sveta liturgija, dok će u svim osnovnim i srednjim školama na području Zvornika biti polovljen slavski kolač i održane akademije. U predvečerje praznika mi ovde svečano završavamo našu Svetosavsku akademiju pjesmom u izvođenju oca Bogdana Stjepanovića pod nazivom Republiko moja srpska, a koju je napisao naš večerašnji pesjenik Goran Vitić. Poslušajmo. Srcem ti si zamješta.
do kraja večerašnjeg programa. Hvala što ste svojim prisustvom uveličali ovu svečanu akademiju i želimo vam srećan Savin dan. I živi i zdravi bili do sledeće godine.